Abusia baby a wo bia ya mo adwoa mo akwa babra so mamoni amawdo bi so nsam a ya kekese ne anwumre ye ba na ye de ba be so mo nsam no doso na poso eni abusia fo efri anopa na ye de to mo se Ghana ye ba pani a watwemu ma me Teresa Kofo ba mawo de ne nsam nwunu akwa akoto no so na entity a ye tete anwumre kire se afei na mampani da John Ajukum die wo Kofo wa hyase ekeka no ho kakra ba efri enra no a wote se ne yire ne ho kani afri mu ne yebekọ na ne tibia owom sabre no yakoni akwakodi nkomo pani kwanche for that Ghana Mental Health Authority no esrem panimfo se yen hyase ne yen keka ehu na se de mrantene maba woni si so mo conference no ano den ehu pa ene beto dwasa adwadifo a awon krapompre mantam nyina toto mo shops mo no ma ye kire e de tia Ghana Revenue Authority panimfo na ekosi se nie Sompa femensem chefo be konkran ne akwakwa de property a epiepie mo ba ye na eneso emedwadifo binom a womo edigwa o Kumasi Central Market dia tudwa NPP amanyoku atu ani ne esa yinofo no womo esre wonum so mo mpere no bia womo ntoaba enfama Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no mbreki 8 no enfama NPP amanyoku no abuzafo wei ani afofro pi no a ani akekese ne se kase a bia wo bia no anwumre ye ba ne dia ba besomwo asedan koma 21st clinic yese siatica no ntiri no a efri eye otoase ade fa osre num ade kosu na nkokom efa onantu ade kosu na mpono so no se ya na twetwe a na du ba bia ye se okeka ho enkeka ye frɛ ne sciatica na pa hospital a doctor for papa wo mu na o ma bene ho ayaresa 21st clinic ne ye kan fodi ama wo Universal Natural Clinic se yan kan kire o se eba se bia dompeni se buo sa afrechie sa todi afa ho a for ne eche Universal Natural Clinic na doctor for enhwe ema mizo ne 5G no yeguso aye no weekend ye ne ye kwa ye ne ye call party ye ne ye call wedding call outdoor no ma ye kono no mizo ni bi no ye di hu dance ye sampa drink ye kama pa se yanka nko a se mango soso a ye mango nko a ye mfa bibia mframu na 5G no soso ma energy soronko amadwuma bi a wo ye bia no watima ya kwakosi ase 3A Herbal Center ere 3A co capsules abadwa so a koko no ya ye obia se fifiri woto se fifiri wani ho se fifiri wonum chesese fifiri wo ba bia abusafo onya 3A co capsules so na no mu a etutu ase ede ama na Sompa sika promo no ye gina mu deka se untie radio na wo TV se wo we ne kwa wo TV na wo tie radio nyina no na wo nya sika de afima no nti na Sompa sika promo we ye de ebramo ne ye nya ene se obedale 2*256* na wamia 3 na de hash atato no wa select Sompa o select Sompa ya beti ukuma bi yeguso aye di dwuma no a dwuma de ne nkwa wie ye no tire ya de abo telephone number ne sa so mesi ana so benten utire ye beje 500 Ghana fa kwa chop money fa ko twa week no fa ko twa weekend no so ase we Sompa sika promo a enele mpedimfo sanhyase na ye de ebramo abusia wo mo na eta ye chie ama ye vim ama ba bia wo bia ne yetimi aba na yaba besomwo de edina na yabo amalibi abogabza for adwenkyere ana onsosie betimi de aba beka wa bra okay we social media platforms awodo ni nyina so okọ Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wa adwenkyere onsosie o de bia ho no mabuso yeguso a ye bekase no mamuo no ye bekenkan ede amam ye nyebre na afin sam no ne mobrodo ntwo yenkomu na ye kotutu na srani abasa emfa emamo ye de mo hyase area free man penny da John Ajekum dia Wokofo abranda paba santia peja hine de konkron samansa boy papai na tena ye na efrianra ene beto dwase na hwedi abna ne ho kania wone ne da bom sorry bom didi bom jari bom ye bibia bom ma me Teresa Kofo ba mawu de ne sanwunwuna kwa akoto no so ase ye ne mo kase abrewa wofra ntuma ne tintimu na sabre enra no na chesema me nyamfie no aduowotwe enson 87 years ya na kodon for ya domu a October abosumi ya yeromi ne da etoso aduonunum 25th October ya ebe na nkamame ebenya eye 88 years na so ja ewo kwade a enkwa entimi enye ma me hododo no kakra mama no tuase yehunu abonte ache na ahode no eni hono sa enu jeneche sa doctor for nya nurse for ebembe ne pa na nsem hono no na ombeka ne se eya ne sa na ono a eye ni bibia na
nyinaa efiri bɛɛ memenda ne ba no ɛna ɔyɛ sɛ ne ho nhyɛ da nyɛ ne yi nti a doctor for ebembe no a ɛnura kwasie yɛ hu ne yɛkɔte ba yɛrɛ homa mu a ba mu wɔ tirimɔdenfo a wada ne kontronko wi ɔda mansan komo osisifo patapafo ɔde ne di agorɔ a ɔde ne nsa dutu ne ɔpɛ ɛde ne nsa nwunwuno ɛkɔto maame tɛɛza kofoɔ so ɛde no akɔakɔpie patanyɛ abusuafoɔ si yɛ no mu kasa deɛ Eja kasama for the mama mpani da John Ajekum die wokofo ɛna ɔde ato dwa sɛ efiri anura kwasie no a ɛba sɛ mampani da John Ajekum die wokofo ne ho kani maame tɛɛza kofoɔ wo front money tintim no ɔse afi na bɛma yɛ mmerɛ na kyɛ sɛ obie na no kura mie obie na no bia na kyɛ sɛ akwaakɔ yesu bɛma nsu na so no supɔn ehini ɛyɛ akora ya na kyɛ sɛ obie no honom a ɔkasa akora ho a na kyɛ sɛ ofie no kora na reho ahyɛ ne ma ɛyɛ ɔpani Dr. Kwabno sɛ adubɔfoɔ ɛkyɛ sɛ ade akye na dwoi yɛ gye dɔm ɛne mpadimfoɔ baba honom no a ɛna wɔhu sɛ akora ahyase keka no ho kakra one ne di nkɔmɔ kora no a ɛgya ɔkabie na wanwenwe kakra ɛde akyerɛw nanso ɔhwɛ papa no a otum sɛ bɛma yɛ mmerɛ paa ɛno nti ɔsrɛ Ghanafoɔ sɛ sɛ yɛkɔ ɛkɔtɔdwa anim a oluman John Ajekum deɛ wokofoɔ yɛnka ne mpa bom ɛfisɛ saa berɛ deɛ ɛnneɛma wɔ de ɛde ma ɔno ɛne n'abusua no nyinaa Dr. Kwabno sɛ adubɔfoɔ a ɔkasa ɛde ma mampanin dada John Ajekum deɛ wokofoɔ ɛnkɔmɔ a wɔne Sompa FM nsɛmtwerɛfoɔ ɛbɔ yɛ kakra nie you fear or fear for some or fear, of course, or fear. Or nurses means almost 24/7. And no late in the afternoon, NSC, Nina SCP. Kenya Vampire said, Namano, very pardon SCMI. Now, any Uso Edino, na Uso enjoying it in essential. Now, she said, Omudia, Macadana for your Mampire Mampanida Dako, any Bushana Akano, especially Mampanida Dako for. Omoka for Fumusana, it means a candy panapa and Paboni, Yamasabaya, obey me with that store. A bath of fun, they're not adding, not a tough on him, but my host, I'm saying, oh, why cover a craft. Service, sir. Wadin chekaka nti obibeka oti wuase obeko ati maybe as nipa buy fear be say year nsem okada bi anse ewu no de da mansan kom airline ena obi agidi so obi abeko bi do so obeko bi nti megidi say ani ntina ma waje onimewu de wo site na wonim se eyeda eda sei ebeba nti ma ho se ene de why come why mesh ma me benya ko benya 88 25th October ya wo wi nti aka be 24 ka be 24 days no nya 88 ndukuni why kakra boni be ka se she has been in good health over the past few years I'm saying 24 hours kan ponya mai nti o mai time kakra na ento nema na Abushani Shiana head a baby, a bisibiano, Angel Mungam Batibi. Why? I was phone to way a Dr. Kwabno said Dubofua, or ye boafo soronko, and the mamma penny that John Ajekum dear woku for name, a busiana, and an only a casanua, na ostres or bestre, Sababia, ye drew dear, Mampen that John Ajekum dear woku for Accra, and a young kind in Pabumonia busiana, na imo ding, a day, a mapa panifri and ra, a beto jar, na say, a wolfie, na Sarah Hosemi see, no, na a ding, a dema, a busianing in a na, Yankopon, and I just say, which is impeding for ne wolf your honomo sabre noa, a Yama Teresa, a crane above for coy, no, not a bradrin entias, yes, so now Amodia to gas on Besrada, say Adolfo. Ene domo mpepesa omobeba man penny that John Ajekum dear woku for ne naso ababechiano ababechi ne re no ebeya enkenedie komonfa emfema busiano ne mum ifri ne kono so pese wo kwa akra na so na wo kochia no ekoma ne yakokoma ne hyede kobompa ekra ma no a ifri ne kon de ekwan eda honom na busia enu akire ena so mpa fam nsem twefo pensbedu kataro mrante yese ene yemo akire na ma Teresa Kofu a ene we front to man tintim kwa akra no yankuni nchi kakra na yede ne animu a ene se mampeni da John Ajekum de wokufo ena ne yere no no ya obeye Ghana ye ba peni se ne maame ne hwan se ofri hine bi no mo kire se ofri bono mantem no mo eye bono region dumasua ho ena ofri ena chese na busua ne maame ene ne papa na openi ba ko a na obey ma Teresa Kofu eye na busua ne pa eye lawyer na no bribu ahia maybe atwa no ye twetwefo pani abedi ekire ede ema NPP amanyuku no na bribu ahi ene Sompa FM nsɛmtwefo di nkomo ekyekye abakosemu kakra eye ne se mama Teresa Kofu ene ofra no ntuma ne tintimu no nyame ne mu nie obeka ne se
oye nipa din na din na woye no e ma ne danso e wo Ghana ye ba mpanimfo a ye nya omu nyina e wo o my God ni abakosemu na ochechi nsemu kakra de kire yense. He was a very quiet person. There is a very quiet person. Oh, you did. Oh, you did. There will be a only Ghana back for some to some Obribuan. There is a Kofo and Mammy, a friend of Abraham. There is a Kofo, a friend of Abraham. Abraham was a very quiet person. There is a Kofo, you before Papa. Before Mamma, Abraham, you pick a fear. There is a Kofo, your friend of Master Boy. That Master Boy. I catch you for I catch you for no inspector of school. That's what and then them no Master Boy come. There is a kufu we call judgments and Miniani judgments. Miniani judgments. Or my papa and in an akufiamwa. You prepare a fear we do have report on Kumata report on filling station dinner or home. You want channel. There is a kufu no papa fee. But if you di kono is a kufu enu yamba na kutoso. Amaza ba sai there is a kufu enu yamba. I was on phone to way na obribwa here oye kemrebi etwemu twotwo for penny abedi echire ede ma osuno kokuku mpipia manyuku no na yetene nkanu ano chechire ye abakosemu kakra no se eja se okai kane eye mrase bedwane de ma de she water fo pankro no abato mpesu aso a obeye Ghana yeso afo a no we sikasem no ntutu yeso a na ma Teresa Kofo ni nuaba ene no ambassador Kofo no munyina eye beka ne se ne ma ene wunu mu a wo munyina no eye enei wo mu esum omaye na busiafo enu akire yamana nso a yete Simontre ene Ghana ma de shepi ne medi nkomo busa wo no mo se ma Teresa Kofo kwa akura na edie ene ye de kai mami ai mami ne de atini wo ya pa because woni ni kroma be som omai no na de de be kai pa kase ye e ma peso mu kwa wo so omu no ameno ene ni ku tidnai e de free maternity care by e ma ma ko wo a na omubua e ma ko wo etini yo mu free e ma omu nye dey omu person na wo no mpo wo a se skani ho kra na kwa ye yo operation na wada ho anu wawu etwam etiane de kai ma me pa so etini gua ni kwa etimo mo bo sa abrewada ojo say obaro ko school obaro buara pa to dwane me no dwane me ni enti no ba fa se de ande o he ni na wanyi ene be kaipa everybody ayema na brabo enti we ya sem papa edema no edema injima na I want you to pa bullish leadership wombe ye no wombe ma o mai tumpon ni na obey so ko wunya wale pa ma wo so abrabo ni be me bia abrabo be koyi na be ya de papa ifro wo yere ifro pa no ebne bua no e ma o ma panyin so kokko onya adene papa ma o mai Ghana e ma o no so tumi ye ne ma ye born abaso say I don't say about it says Radin Funny Crency na o ma panyin kokko so ni say Radin Kano e Radin ne yere e Radin be Absa fonti wey aye Ghana ma de hie binuma ye ne omo edi enkomo na omo ekakai omo soso niema omo ekai de fama me Teresa Kofo ehu no ntia fo ye mama mpani da John Ajekum de Wokofo ne busu ye nyina hyeden ma wono ya kopa yento akase no somamo na informo enko ensemfufrum oba pani a oda Ghana Mental Health Authority adoma me adwopna man ena osere mpanimfo se ba bi o man na ba bedro sese no se anye ntutu ye ni amfa ne mapapa bi engu kwamu a se ne Ghana mranche ma ba wa esi so mo ho akonfofa sese no ano ose ano de ne pa nto ba sere mpanimfo ada se wanhwe a se ye tretre ho no mo twitwi ani ekoye ne so wamfa mo ho a wanhwe bedru ba bi na Ghana mranche ma ba wa nyina ekwa akosa ma me di sansami to jawabra na mpanimfo edi dwuma ewon kra popunu mantemu a enwuma bi a wono matintim ya ekasa edefa konfohye ho ne ho mpempra wade na wo mo pa ho ntoma wode safutu semi e ma mpanimfo
most of the time, to say one of the biggest challenges facing authority or Ghana or mental health in general in the country, data. We don't really have that much data that solidifies the figures that we put out. Today, kind of Department of Psychology or but there's a need for us to do better. And Ghana Mental Health Authority is committed to getting these baseline researches so that we have adequate data to be able to determine the number of suicides near there happen in our community. If we are able to get these numbers now, then we'll be able to put measures in place to prevent some of these things. So the Prof. Kind say who say young ones, no, the suicide rates are going high, and they are very worrying. Say your future, your friend is saying leaders committed suicide now. If we do not put measures in place, then very soon, what will become of us? So there's a need for us, all of us, not just a mental health authority, but all stakeholders come together for us. I was going to way a doctor, I drop in a mind yet in Kano, one a penny quanche for the Ghana Mental Health Authority or no, and an outreach in Semudic na, or Penia, one also so anything Tim woman may, Gloria, Boatma, and Dosono, and the Cacrassi also. 5 years now, I've been talking on suicide is not an option. Me ankasa me a victim. Me papa wu ye no. Maybe nanka me I was taking my life. Okay, and I've been doing namako around schools, churches, and all that to talk about suicide is not an option. So I needed a material me major in case obi wan hu one say do sa level now. Bet me afa book here now. One wakai bibi o book no mo. It's me I dey ankasa so lady na me nyina okọ mo chikra no. Otimi Naye, amenda wa chobuka, mesumeti me ide ejina. And basically the entire me chobuka and say me atome pen na enye easy. Na bibi enu ha mehwem, ba nyame jeme. And there etu obi anyame beje no ba book so wo ho ebe den. Ebe boa no na wesuasua nyama bi kakra wo. Way oba penny a 118 team enwoma no ma me Gloria Boatma and Dowono and Nana Ochechi in Semunientia, Utintim Sankrata no, and then Pedifo Pahontumano, no Chichi Mokakra, Ede Etreno. Yantua Casano Sona, Yanfamo and Confinfi Mantemo, na a confidum quo, ya war a confia baton persuaso, on 50 Mantemoni yet, a rebia wedding fearbed union 22 years, and yet it said the boyfriend, our one a second, and Marcia more Casse, why Yanko Pondia, Adea, yes, say, or crown my men and a papenra, say a jawa quacoda. Na se wakra omuso wakwakoda no na ofa chire nwa akwakoda ne boyfriend nchen e mo kokoda boy ne nchen na de echie eye enura kwasie no se de ade ne koba e se ntokwa ne ba o muntem se ade property esi ye ne de besi na kwakwa keka kesa na je se ne boy no e de ekuna na ofo chechi nsemu se de chire nsemtwefo ade asuro mo fie bi mo ho no oda ntane pemo so e no ma ana pemo so e no ma na meta na mese me kwa akwahwe no ezimo kwa mafa afa na ofie obi enyi ho mo ezini sisi ota so mese me kwa ho mo ndimudu na sisi bi fa maka chembe ana jubai no wo fie no yingo ba na akwa ma wo ba na akitema wo kumu ndime shaira mkwa no ya fa me sisi kwa ya fa obi ankasa nti sa waji kwa na kwahwe dem ho mo na se wa abure ma no ho na me na niga it's my friend on gas and to school down can and what it's me down or down on home. My friend now and gas and to Musso to miss when I'm with you. Into one of my even I think can make a book room. My camera, no more quiet, walk or share. Into my I found my quiet, Mamuko Wayne. Why not quite a bemocon, a flower, I have a oh, no, not fair. Ne brother, no, you know how. No yifi mo bi friend mo va wa ka fa ni fi ha ben mo wa no ko hospital ento no wo ai achemfo mete na wa se na pran me bi sa ba fra na o se ye ni bibia bia e me bisa ne sister so bisa na o se ni bibia bia enti na se na mka cha sam mo si ma ko ra ni bibi mo ye ni bibia o nja na me mpo ye hu ofo me mpia ho wa enti
Abzafo nti we aye batan ya wo akwada no na wo cheche nsemu de kire se jakola ne kra no se wo kwa akwada se wo koye no na ke se boy ne na aye nwa aba be se wo no mo a anadwo no se de asam na esi wo mo ntemu a usibam no a wi ase esa wo ne sekan a abzafo se ne mo ka se wo ye yankopon dia no na adehia bi no mo a abzafo asemi wo mo ade wo mani kokohwe bie soso no echeche mu se nyame ne mu ne akumfidu nkode ne mpotamu de we ni miri dikan a sa SMBC wo mote ne mpanyin nsam obawan no 38 ko balafa na la da sakwa jonda na napa ne be so wada to nya nonda na ne wada to numpo anala ye wala no lo da no da mi jai no kwe nti ane pe ya tia me egbo sister bi ni ti wa na olugbo ma me na ele ma nka ncha na ma me na asam ni se ne lo obaka cha na obi sa abra na la sister no ye sister na we ohun no obi sa na obaka mo wo mi acha na ma na sister na bo ma me na na dwi wa da na ne bo popim fu do friend omba na won kwhwe sister na we kun olkikam ofa na abna sister na we kun ofa na abna olkikam wanjimo sister na wo ko an waka fa fra ya obi ala ankasa na wo so wonyim mesinti wadna ni jai na wo bada nda no pe na ma me wa e bibi ala ewe no ko hwehwan mampo me hwehwan me jaade wo no na na ma me okram no ba no je mba kaka bi po hye de no kwe okwa ya mbada na musu milo no bolo okwa wa aka chal na sisi ala muso aka anko na musu mo shira ika je me be mpo na me gbogura mo kwa na na ma me odede efu bi mo wo mo olusu so ne mo ibisa na ba lol ne ba na ofa na abna we Abzafo nti we aye adehie binumu a de na esie nyina na womo ani semo je so mo tete mpotemo no mo na mo kire se o mani fredie sasem we ne mpanyinsem kra no mo nti bi da nti o mo kra de kise abo mo pimpompiama o mo ehunu o mo ka bia nti we aye arehosem asie ewo ekumfi eye dunkowa ewo mfimfi mantema posifo eni edi asem ye chebuzanfo yesoso ye semo bose ye ne de echi de be frato bia no yemfa enkamemo ye to aso de ma ko dwadiem na ebeto dwase adwadifo a wo mo edi gwa won krapompre mantemu titiro eni na boso kan ne mokola ne mpotamo de wo mo ayo madwene so wo mo toto mo so to so nyina mo akeka mo tebragufo ma de ya Ghana Revenue Authority mpenifo ne wo mo di agode bia wo mo eni nye ho mpenifo no pese wo mo boa pa etwa romwa efo motiko beru manim se yesurudo na so meke koma no tuma sade ne koso a senkwa ne ya benko ye betra munum akofo motiri menne ewiase o mo se yeyiwa ibone ne so wankasa otiri ho a obo wan se wonim akwa so obi etiko ntia dade o mo keka o mo so to so nyina kredo tutum eye ye kire editi amperimfo na o mo so mo kanyina ne se de ekoso ya o ma kasa ho a mampeni na nadudan kwa akufo do atwi nani amana so afo nyina ma wurum no o mo do mu fi se mampeni akufo ado ene ne Ghana Revenue Authority mpenifo no akọ nakra na afa adwene se adwadifo wo Ghana sei won betiti wonum aguo munwuma opani kodwa moaten a wo ye pani kwanchefo da Traders Advocacy Group Ghana ne nsemo a wo de atudwane adwadifo nyahwe eya adwempone ani sikape enkofo a omo eyo maje so omo go extra time e wo adwadifo butum ya omo ye no ene be ma nyama bo so akoso Ghana for nyina se enche ye nyina mo beti Ghana for edwadifo enka se sanya ene engofo kan mo na mo pekete no se ancha na mo ti se edwadifo ye pekete o GRA e for offices a na nye ni ayi bibi na mum tufo antie any tintin na o ka panyin bi anya na adwen so obeti edwadifo no Amzafo no che wode so se sane ma we nyina ene ka ho bi men naniema wodwom nyina ya tutumu sa nyese bia wo ma adwadifo no mo pemfa so pre no ntina wo ma yesa de nemum eye to basa no a ene ya tum akina ya tum ene ya tum ekina ya tum no ene ka ho bi ma niema bo pega ene pega wodwom sa no es adwadifo nyahwe eya adwempone ani sikape enkofo a omo eyo maje so omo go extra time e wo dwadifo butum ya omo ye no ene be ma nyama bo so akoso Ghana fo nyina se enche ye nyina mo beti Ghana fo edwadifo enka
sɛ sɛnea ɛnɛ nkurɔfoɔ ka ɔmo a na ɔmo pekete no sɛ ankyɛ na mo te sɛ dwadifoɔ yɛ pekete wɔ GRA ɛfɔ offices a na nyɛ nea ayɛ biribi na mmom tufoɔ ntie ɛne tintintinti na ɔka panyin bi anya na adwene sɛ ɔbɛtie dwadifoɔ no yɛdɔ ɛna bɛma saa adeɛ no asi dwadifoɔ nyɛ abusuafo nti weye aye opani kojo aye amoaten a waye pani kwanche for that Traders Advocacy Group Ghana no enana ocheche nsemu se enya adwadifo no wo mutiri modin aye nti na ma wo ma atoto niema mu saa nemum eyaba no a ena jasu a wo mo esu no wonye na adwene se wo betie bie nti na ma yaba bedu ba bia ye duru sese no na omo motonton spare parts so e wa boso kan ne mpotem abusuafo wonom so ede kakra so se ema wo ekuo opani a wone hwe ene amansa di nkomoma wunum opani tachi ado esoso di nsem se tu yanim aka chom se emani di policy di de esase de omo twam dia ye beti to sofo ewo aponti so e de nyabo so kan bi mu ye be bia boten aka cha bansa abai se wan tie dia ye be ma so Sesiano, me pa mo chosa chafo, mo ye adwuma. Mo fa mo ni finance ministry no. And trade ministry. Ye kan na no, e fa mo ho. Parliament da ka cho say, ye de won ye de mane bae. Enti no, na parliament so ye de ma brew. Na wo hwem na nya, ye na say wo ye. Because any small more, mo ye, mo fa dwedifo nya hwe. Mo ye say dwedifo no say bi yan ko school. De on pe bia na mo ye. Eso mo ko ba, ye de to e de e ma mo. Banemo mo ministry ministry say finance ministry there trade ministry say yes say e to na mo dey my 24 no yes say enough is enough. Abusuafo nti weye ayabo so kind spare parts dealers no no so no e bobo mo nsem so no se eto ne de esoso dodo ma wo mo eto na ye nto bia ebe so ne ma no ho a wogirigina wo saa wo pepa na so bo no mo deje no wontimi ntine ma no susu gua na egugu ho no mo a eja ne wo mo eye kire koso won krapompere ntemu de kokosi ye no abusuafo ye ne de kire ye hwe eye krata ebe free abamu mpanimfo atena ye akọ na ye de hu nkomo ye to aso ye gusu a ede mu odwadiem ene amanyosem mo na ene emakuo bia wo mo ewo Kumasi Central Market ni Ketia ne Race Cross abontenso Kumasi abontenso ena omo eye nsemdwefo nhyiemu mo bekaya na wotwe wie na honorable Kennedy Kwame Akompre ko Japan wo ya Central Branch begani a wo pe president ye die ewo MPP amanyuku ni demo de ni showdown walk e be hyehye so Kumasi abontenso e me kowie wo Kumasi Jubilee Park ene ensem obro so wo no mo de na se woni nsese ye ka kire wo na ensem a honorable Kennedy Kwame Akompre ko kote abo Japan ke kan ye ene nam so ma sa ma ya womo edija Kumasi abontenso Central Market no Kumasi Kejetia ene Kumasi Race Cross abontenso womo edi ababetu gase honorable Kennedy Kwame Akompre ko Japan be sere no ada se atendie na ye be bia o maduro sese no eyetu ayine ne yesi ahenefo na ekwa akoto aba na ebeye se obekọ mo na so no akokọ woni so ade hunu ana se eye wakoka wonsam de ate no mo sense ade chi ade sen ebeye se asumasi na yesi we na disike kogu ha na we na yesi na we na yesi emai wono ekandifo ene hajia hawa odi eye emani nyina nim ede ensemse to gasre etwa ne yesi ayenefo no sa bano mo kwa akoto no November bosom de toso enan no won besrada se Dr. Alhaji Mahmoud Bamia eno muntintim enfama no no mo de o me ye adwadifo na edwa no mu die no o mo nim ne Dr. Alhaji Mahmoud Bamia wa ye dia ma wunum ene ne obetima ya ato aso enti je hu amu ya ha no yenim se MPP party no akonwa kura ne se to fam na prepare amemu a akonwa ne nya akonwa papa enti a prepare na abam ni nyina enim se ebesi ena asi enti enya enwanwa na emom ya kasa ya gina ne se titiri pa ya de ba ne se atu ahene ene asi ahene fo ene ya sra wo mo se abana o mo kwato no o mo ntuma Alhaji Mahmoud Bamia Central Market ye gina so kasa asem no ye dwadifo ye ton ene ye ton Central Market ya no ebi wuram na ebi pie ye ni ya tena si afa pen book obi obe
ramu bi ane ne baka se bia wasi se man to Alhaji Mahmood a yeso ye nto aba yeso nam se NPP fonti ye pese e break 8 na ye pese e break no Central Market identify groups ye de yasama ne say Alhaji Bawumia ma ye identify group of Central Market ye nto aba ana first so aba na ye beto no ye hu se ye wura Kennedy emre bi aba bi obegina no ye hu so akogina brochimam aka aka se bi say Bawumia ba don ma meba ababa be so ba entafo no omoba no enti aka afo no yesu nyina say ye pa kani MPP party nya aka afo dia enye ntafo dia aye Ghana party enti aka wa waduma ye do betimi aye ana ye Central Market for ye gina say ye to Obama no enti asira so ahene ne asi ahene for so man to Obama na Alhaji Mahmood Bawumia Central Market omunum de edimu ye Central Market I was on phone to way, just say, doors yourself from MPP identify groups of Kumasi Central Market, KJT Race Cross, so one of a women's organizer, Nehajia, Hawane, Yatin, and which one more a chairman, Elder Emmanuel Saki, one also Edeka Krasi, a Toso. The entire titru ye pese Alhaji ebano ye de nyame bia toto nyame bi ho am ye hu se Alhaji ama ye be ko opposition direct ye be ko esan se ye ni nipa bebre edi nkomo race course case bi si wo ho e fa o mo kwan na o mo bridge ho o ma e pre o ma mpanya agua no o mu nyina ba ye de o mo ko ho obi aba na o ko obi aba na o ko ye fa fun keke e frɛ Alhaji secretary ade chi ya na o ma contractor e ba ya o be ye bridge no ti se e kwan no nyame ya adom a wo the grader e be ye kwan no nyina nyame ya adom a china we kire suti ya papa no oye e ma asantefo nti eto bia ya tin nsem bi se oye wonya akani oye srewni nti asante region no yenya press conference entia ne se onya asante nti mo mo nto abama no se ekosa de a enyeye ye pe abanya obeka akristofo ani nkramofo abom ye hu Alhaji asate yes adwuma no ye mpa abanya oba obedidi atam ye mpa oba na no oya Alhaji ade ye nyina no utimi se oye okanini I was on phone to way a KJT Central Market, Kumasi Race Cross Abonten, so a beautiful go on one more Akomo Bomatiku at the Etai Vice President Dr. Alhaji Mahmood Bawumia and a one more Edison Semi etu Jano. Ya twas your Gusua at the more Ewa Manusimo. Na NDC Mrasibia for Munti, if you from Monte Movota Regina, one more a day Krataba Bonte, so more send ye isutadia no isuono epono esi ebo asoche no eba ne dru baabi a ehura manfo adan oflamantem ne mpotem wono no esi ehuro fa no a asaban we soso atwi nani a wonpe wansem enka no omo eka kire eye aban sese nani kire ya omo tutu adamo na omo anhwe ama oman pesika ama contractors a omo eye adwuma ho no mo anwie adwuma no ama dehia omo flamantem voter region omo setene mo anwie pe ya ama wuru mu a wono mo eka kira ban ne se ifri na ko parliament wo omo nsi wo no mo mpede mpesa ban e de bibi beto mra se be fie mu no mo a omo adu omo no akotomo bi ahye amana ba be ye adwuma ndc mra se gafo a omo nyina ifri flamantem mo ene kabo mu a omo edison semi etudwana honorable governors kwame agboja wo ye mra se be dwani wo mra se Sima Desia, a what Dakula Baton Pessia so of Flamantemo and the DNA in some way a tuja. For vote and didn't even care about where the people who are going to vote for him are going to sleep. We leave him to that. He's not yet the president, and God willing, he must not be the president. And for President Akufo-Addo, he's already the president. It is your job to fix this problem, and we are saying if we don't see anything in the 2024 budget, forget it. You are not going to get our support for anything. I was on phone to way NDC Mraswe Jenny or woman Raswe Fima this year what Dakula Baton Pessia so honorable governors Kwame Agbojani Eten and Canon Wetri and a man Mijifa Abla Agomashi Susono Ayam Raswe Jenny de Ma this year a walk to South Abaton Pessia so one of Sujan Pessia a hair pui and in Naman 111 no sa and Ehura Manfua dying Ehura Manfua dying one of Suso de Cacras also say. I wish I could advise you, but I think you should go to John Dramani Mahama and take that advice from him. I said under him, he would be the right person to give government the advice.
And when he told you that if you are not a president, you can't be criticizing him and telling him what to do, you think he was joking? No. But by the way, I'm told by the World Bank and IMF, I think they have some arrangement with Benin and Togo called WACA, West Africa Coastline Area Management Funding, Resilience Funding. Why is my country not participating in that exercise? Why are we not applying for this WACA so that you save the coastline of our shores? And the cold comfort that Kanoforiata gave me and my people is that he had set aside 10 million for feasibility study. How annoying can it all be? I know that we couldn't have started the phase 1 without a feasibility study being done. The kind of money that went into that sea defense couldn't have happened without a feasibility study. Abzia wono so ya mrase geni obo mrase gesima de she work to south about on person asoma mejifa ablago machina yete ne nka nyina epui ya kese ehuna amanfo adan asoche ne bossa anu a na ebegu dan ne ho sa anu a na kese wo horo de ko ma sisi adehye a o tempotemo no nyina yem sisiem na wono mo ewo sese ya se ye ne mo kase kra ne yate sensuo no aboba amatwitwi afa amanfo adan ma papa amanfo dan so a we ye NDC mraspegiafo a wo mo ewo voter region na ma kabum e de sa warning we e mama mpedi na do dan kwakufu ado no sese wanya parliament wo no o mu nsi wo bie wo mpese what the budget ya na so the bibia babeto manim amomo edi ho enkomo ye to so na ye de mo akwa hinsem mo na Ghana ye so afo a o hwe eye yamamre ne amane ya hinsem ene ye soma hudo nyina so beche minister for chieftaincy and religious affairs openi Stephen Asamoah Boateng Asabe and de one in emu apie ema ya hemfo no se ahemfo no amanso basa ene chese ene ma ensem fata ye ya langade some editati amanfo mayimu so my Ghana sumdie no o ka kire omo se abane nsuso omo so bie wo yo hene na kwatwetwe manso basa ekoye ye langade some kotonton sase emani pa miensa he bae be chew no emra no enwadi enkoye se me ohene na wo yo hene na de na waye no wo kromfo a aposifo enche omfa nkogina mrana no opani Stephen Asamoah Boateng a wo ye Ghana ye so afo a oho ya mamre ne amane ahensam ene esom ahodo ni nyina so ne nkomo a wo de eto ye nim enie ipasa ifri akọ ani bebia ne Ghana bebia se ai samoa e de ntokwa bamni de ne memra so no e wo sa brase e wo se omo a wo mo twema so wo mo mrafie mo ma kwase wo abusam akwase wo abusam o ma mo na sam ya da kan ni na wo ye sa wo ye tutu sam wa ne o ni be me ka che so ha ma ma ya chi no ya chi we have to do so so wo na be tu enti o ka no ko de e nya e be ka no ko na no mo ka ma sam aban ye de di ahensam na mo me hese emra no e be adwuma Abja fonti we your penny Stephen Asamoah Boateng a we Ghana ye so afo a ohwe ya mamre ya mane ne esoma hudo ne nyina so na no akiri no hene popropo wo awonwi ne mpotam so no e de kakra so sei asem sheme mo mo ne me no mo ne se nia ina mo epe se nia ma so na obi a office carrier ye ne man yi no which is so better say or the sense can be come lawyer say on function the ban no inti panifo mo wo program mu panifo wa mo temene no mo a bibi ti o mo tinyama na me pan money bi o mo asaso da chi bi nti na mbe nyanyom kasa tre me ma bi me puno na se ni pa me yare na me koto edru se onno na so so onno ma e na me tinya ye
Abusua ya toaso na ya de mo frahin sem no mo na ya de mo akodwedie mu ebio na Chartered Institute of Marketing Ghana CIMG mpenimfo enomo ede krata akakoma mampedi na nado danko akufo do chama PSC be ma bo adane abemo mpenimfo se ne yakwati bronika ne se state owned enterprises no a yese abaya dwuma wei abaya tena ye wei wakwa akodi dwa eka susuro no okoboye wakwa akodi dwa kwa akoshiga na sika kapre bakura tokuru demu no yensa anka bie no wonoma ede adesre to Ghana mampeni na nado danko akufo do ne abemo mpenimfo nyina nim tituru ne wo mu a sa abanyuma no modada no no sesen komo ma ne yakwati bronika ne se marketers fo abamu a enka ebeboa apegya nyuma no a wonoma eye ne pa we eyo munhia mu a etoso makomako aduasa en9 eye 34th CIMG National Award Ceremony a ekoso wankrapompere mantemo ena mpedifo de sansem we beto dwa se ye wo anamon pia abanyuma ne bi etutu a sekoba se omo bohu dewuro sekoba se omo ma marketers abam aton sa ne ma no ama Ghana fo ehunu a ebeboa ama sa abanyuma no amanfo ene omo atokese edidwuma ameso abamfo de amoman no akwati so omudwuma omudie nyina no ehyehye sumase a amanfo nhyeden hu ye nti ebraso sa aban ene marketers ye adwuma no mo son kanea edeto omudwuma omoye no so natimi aboa ema amanfo etimi ene omudwadie na akonkan. Ghana has over the years been grappling with poor performing state-owned enterprises. We can count very few of such institutions that have behaved differently and stood out very tall among their peers. I have previously advocated for the appointment of marketers, or at least people who understand the essence of marketing, at the helm of poorly performing institutions, particularly these state-owned ones. History points us to the good work that our good old Professor Stephen Adair did at GIMPA. We have had a cause to talk about the good work being done at the University of Professional Studies, Accra, where two different vice-chancellors, Professor Joshua Alabi and our guest speaker tonight, Professor Abednego Fehi Oko Amate, have both won the prestigious Marketing Man of the Year at different times. This certainly is uncommon for public institutions, and it is not through sheer luck, but can easily be traced to the individual transformational agenda of these three men, backed by their marketing mindset. Abzanfonti we aye Chartered Institute of Marketing Ghana ye twanitia e kan se CIMG mpenimfo ena yeti wonomo enken ye to aso ne de makomfifi mantemo na ohene popropo wo mori ena ono akrona saso ya pejahene a owo Asebu Traditional Councilor ewo mfifi mantemo ena wo sraba mo mpenimfo se so hwe ene papa otwedi amponya nkrompon de adomo mai konkron Ghana ehun hia so mai Ghana edikom ehun hia so mai Ghana yesi hia no yesubie enema nke betima toto ye nema ye na ebia eba na kwansra tourism a nke yenye sika PDF free mu no ye nyina ya toto na sauram ne nyina ye tuna jeje musa ena egugu honomo wode adesrato abamu mpedimfo nem se ebraso se empedimfo mfifi mantem no nko akra no se ye first wonom se ye tenetene ye nema bi ne ya toto ye nema ya akwansra tourism mu no sika ye benya de free mu no enya asem keto de braso se aban ebe fan sinsi mantam no nyina this year any tourism ne ho mpempura wade no omo ebe fa na ni breso no omo etutu ho no mo ye ho adwuma na nam so amoma mu no nyina enya so emfa so. Nzama wa hano sa deliberately the inyo kodo na ye kuchire here. Central Region stands a chance to be the breadbasket of Ghana. The entire country can depend on Central Region when tourism is done right. Only then, I could be to the Bahamas. We're a small country, but North America, they're the second biggest GDP because of tourism. Say Kakum National Park, Epcos Castle, Emina Castle, Asebu, Asemanso, Makaopi, na hotels, beaches, Nestelano, Edwina, another Hochua Hanomana Bibinja, or there, Asian May. A corner, you think, the Central Region, I bad. A bill, a bill of Abacheba,
as a tourist no you come road on them not I do this is when you send na e won si road do na why be say as in pa ba send e bodu way the dominant no order aban offer central region serious here airport Cape Coast Onya airport time is long overdue Kumasi na zi mbana why ze mabebe airport kutin won me ya na ebe here airport ye be tourism mo why ye de Bahamas ni bia I want to go kutukumo obedo obezi ma many ana 50 man to offer them boyfriend no ba fitin crazy ba na wo so say airport wa na wotrem dem bi wo increment to Kumasi increment to Tamale increment to Kradi you are go for pa mo am kaba I was on phone to way ayo in a proper one more rain yet and can which the and penimpa or confusion mantemua Ghana Tourism Authority or Dano or Penikwami GC so edekakra etoso. Tourism Authority a regulator into beer we did you maybe a sabe jumano na say bana ye hwese ebra kwa so no nsisi aban e fasika aban benya na go force so moba nsahwe na so mo a wo provide service amom no standards no wo follow obia say wo ho na say adepa ba ufia the hitira be ka say mo pe say aban individual say ye community no na say utai si omani so say omode airport everba central region the tourism authority there airport it is a school it is a hospital adwuma bia will be no ntimi ye nko it be sustaining one the adwuma beba adwuma so e dey build to so beba so no ekwan a obi betimi abagana ba besa I say travel and tourism others unam road unam suso ana unam rail had over the road no airport na airport also ba enyense ahwe case of emergency as a fly will be out massive be about disaster be about as a relief for enyense ahwe na juma nko na me Abusuanti wey mfimfim antemon ye koe ne penimpa Ghana Tourism Authority wodano Openekwami GC ena yete ne nka no yento aso na yemfomo enko ye mama ya no womo ahunedie hu nsensem na oba pani a woda guide and save adolescent foundation no ma me gift ya misa ena osresra bata ne se edu babia yenya kokudro ye me ani nye den na se obi de wo baba ya fa yakayaka de kwanso tete akwada no sabi etono mo na akra no a yenya kokudro na yenko bo aposifo ene womo emrahye womo nsane yenko bo mama ne koyi womo sutire sense ye be ne se ye tenase wo fie ne yesiesie ne yakeka kasam na hye basa emwa ema ye mama ya no womo enyini ene womo abrabo NCP ensita ma me gift ya misa eyobia oye midwife wa eba no maya womo ye yo womo abrabo ne womo empuncho won sensem a na ni ekuhu pa na omodi dwuma kese bi ena ode sefutu semi ema bata ne ahwefo no sese obaba ya so bi de ne fa yakaya kade kwanso obi tete no obi tuno na nyakokudro na eya posifo asutire na niamra ne se no ene ni ekọ post station kra no a enkwese na me de yenyi nkofie nkọ kansem ne nkosiesie debi sabfo no enipa bonfo mambofo a osemra ene omudi kokosiase enkwala ne defilement no dodo na family ena taisi so villages no enti maame no asem na to no one ohunu say ye de yensa be chese ne ba no eso two village ho no mo no mpanyifo no asem ni sia no makọ say oh we de yenka ne fie yenka ne boko enti so say villages no ana krom hofo no ebe ka say wayi ne krom ni amanti na wakana no atum ena obi so wo hokra okọ hospital akọ sign police report to class ka obetia ehu odin obekọ aba police station ankoni aba sikasem enti na waye dinti se nipa na oyes abone no ebe bibi kakra bi ede mana na waje na wetwa asem no so niwa na akwala no yedi ne dem because traumatic ma enkwala no enti koso pa
Abusiafo nti weye eye mame eye gifty amisa wada guide and save adolescent foundation ano and yete se wade afutu ema batai no ene ahwefo nyina na abusiafo ye begina we so na yadai ho kakra age enkrato aba na yeba ensem pia ka kire nwumrei yebesa so ede apimu se bio 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert abusiafo esa so mama kwa babio eba Sompa 93.1 FM so Sompa 98.9 FM so bono ne hafomantem no mo na Sompa 90.7 FM so here with TV so ha say Sompa television yento akase na so mama Dr. Adeyeboa Joseph obia ebano aduane die edidie nu onomo a abusiafo wabere mu pa ene aduane ne beboa ne mu awo ne nyina obeboa pa na oye adwuma awo Sompa abanya sabia awo jama no for bottom pesia so awo bonomantem no de afutu akọ ede amaye nuanom ma no a ena mekwa akotonku ne nku na mekwa akoto ne esesebe me de srasra me nofo so a ebema me nufu no matuma yedumadia matimi ahyedwa gu me boso obi susu de so onyankunu no de srasra so sa ene yeteyirem wetimenya customers obi susu de so onyankunu de srasra so sa manofo no emu be edu sa no a wetimi ede atwa boy ewo ne boso ne ade a eno ena doctor etufo se sa nku basa no a asise se ma na ni yakwaje ho no sai wobade o se wetimi nya no fo kakra na wetimi de ahye cabernet later mana fatao sa ne mane mane nti no mo ye yo a na kwakọ bi ase na breast cancer no fo mu kokra ena wo kwakọ to bi ede ama ho no society no atimi amage no bi but obeko akospendis campo tutuntu anom se be ya ne no fo bi gina so enti nu a ye normal enye doctor na ama ya kwanche na mo bi ankasa ne ye de sika akoto se ye nom se be ya ye no fo be ye akese kama eno etimi sa breast cancer edeba afi nkun bi wo a ye de sasa ye no fo pese ye no fo no ye shen ye se bi ye dressia na ya pia dia basro se be ya nipa bi no ma appreciate se oba ho efepa sa no ma no so etimi ma wonya no fo mo ko ena afi so no se ye massage ye no fo oba bia wo sori anopa ke wo se upeja o fa se bi onofo na ewo nsa binkun na odo nsa e massage kam bia wasa danya ko we so no massage kam wo ye sa no mo ja no diafo sani ewo ni padua no yi enti eno so ti mi bo ho ban free no fo mo dog eno die jani e be ya ma wo mu why bomodi ne die jai ne be ya mo si e massage keke oh dog jai e be ya mo ne mum tuma ne fo so mo ho kwan na so ho ya chese ye bo wonum ye bo ye nua manama so breast cancer yetima tutu ase e de amom tebusiafo we Dr. Adeyeboa Joseph wa ye dwuma o Sompa ban ya sabia wo jama no for baton pesua so na yete ne nken ye mfa seda ema enwuma ekoi 21st clinic say men kan kire o say e ba na sciatica say ntirinu a enam woto na sesa de besi unankokum e fa onantu e de kosi unampo no so no ya net atwetwe edu ba bi kra wadwene ye o say ya bodua etoda kra wadwene ye o say na wakwa koti aduro bi so obi aduro bi ato adu cheze o de kwahye adum ni adan sa ya de kwasi broni se ye frɛ ne sciatica na ayasabia
ewa doctor fo akukudam ne nurse fo akukudam ewo no papa omo edi tu sa yade yase 21st clinic okwa scan bia wo se utwa bia doctors are 21st clinic behwe na yetwa sa scan ne dia ma na lab bia so a opesa wo ye bia no abusuafo ne kire 21st clinic ne ya doctor fo ne ya nurse fo no yenye emfa ema ya branches no edoso wo ye sciatica yade ne so a yade bia ne adokro wo ne amwada ne pejami kosi awiemu a abusuafo kra hwe kwan se owuo mefa wo nkono ye ne kakra na de e kire no pa 21st clinic ya branch bia be bia na ene doctors ne nkodi nkomo yankase bibi dro ya so na yade esa yade Kumasi ya wahwa Alpha Radio nche hono a Obuase Council Quarters Accra Dome sunya obehuyen enkransa Techimano so no obehuyen ne yeni nkomo 0540 311 0540 311 311 Universal Natural Clinic semen kancho se busuya dompeni se buo sa afreche sa todi afa ho se emu abu pen ene yesi atoa nenso stella no oti ya obi ewo wanya accident ema yesi dompeni mu bui atoa ukuta crutches ukuta puma kese dompemu adwuma de abusuya enko ba bia se Universal Natural Clinic onum ena wasa uko eba no stroke so a de aye obi a abusuafo emfa ho ni mfidudu a edi foni eche 21st clinic ni emfa duro enkan ena eba ne yefu yade se stomach ulcer nom hepatitis A B C D no ena malaria ne typhoid ne yefu yade bia yesoso no eye bibiduro kan esuru sa fomu sa hwentia ne akeke duro sa no na yede awono de asaw yade ye wo a doctor fo akukudamo a infidia yede be hwetiri so ede akwakosi na se firi utiri nwenim ede kosi unamo reso na yehu babia yade no akwakote de duro aka yade ne te se de obedwane de afiri padua ne mu amso afofo de kira tonso S-line wo mo ebebo nsuo mu hono mo ene wo mo eni nkomo wo 020 0158272 02001582272 mizone 5G no yeguso aye no nom ye ne weekend ye kwa ye call wedding ye call party ye call outdoor no a chese ye kono no mizo no ye di ho dance ye se edepa nenso si kire num se eyanka nko wabra yemfa bibia emfraye se eye mango so a eye mango nko a yemfa bibia emfraye ena se pineapple abrobe so a eye abrobe nko a wabra yemfa bibia emfraye edepa nenso si kire num eye mo bia mpanin kokra merewa obia wonum bia eboa wo pa ena 5G ne de ema energy soronko ambo timi de ye adwuma bia abusua so ye sportsman so nye sportsman enne wo ye adwuma kakra bi na wo ya tebra kope 5G nenonom beboa pa upe bi ato a anase upe bi atu atone a foni eche sompa fie bia eben wo na ebepe bi eto for 0246 270221 0246 270221 na yeni nkomo 3A Herbal Center at the 3A Co capsules abedwa so abusunya koko asiye betutu koko ntide bia osisi ya oya koko ntide bia oya mu atim koko ntibe ma okoya ne so se ya moja pram be pram wo no echen wo ba ne bosume aso 3A Herbal Center se menka nchiro se omode 3A Co capsules abedwa so ama Food and Drugs Authority mpemfa jatumo a enye na ewudwa so odo ne kire Colinac nom Dani Herbal Missy Herbal ne apedankia ne do so pu egu honom na ye kokwa dro we no eye very special pa ente se ya nom for de no a eye ya nom ya ne kese akomosi dem o cha amalia ne o sedem sa ntimi mpia de ya ebe kan yem we ne de da bi ente sa obetima nom na de akwadwuma obetima nom de akwasore obetima nom de atukwan obetima nom de akoba bia wabra enko fafa yem rough bia ni Food and Drugs Authority mpemfa jatumo a enye na ewudwa so ena Sompa sika promo no abusiafo mamensa nka ho asemo enkyere we mesese ye ntie radio ehwe TV se me hwe TV za keke anase me tie radio za keke ne ehia ena wutie radio na de bia wo ye bia no ene yes time is money so tiase wo se wadaje na watena radio wo se wutie wo se wadaje na watena television wo se wo hwe no na chese unya kakra de afrim ye tiene se ye de Sompa sika promo aba ama National Lotteries Authority mpemfo aje ede atum ne tiene se obedale *256* na wabebo 3
na o de hash asoso umi asende pe obeka chiro se radio station be na wo select here na wo select Sompa FM Kumase anase Sompa TV na je se enu ano no onya betom sa no a yeguso a yedi dwuma no a ti se bia ma no kaboso gbagba se be fo yira dwumre ya ye kan news no otiri betima ye me se telephone number 0p0 na je se otira ye na wadi bia be 200 Ghana wadi bia be 500 Ghana wadi bia be 1000 na je se wiki wadi echa den we so all network bia kuta obia no obetimi ede ohun ahyem ama ososo no wonya kakra ede ahwata so bisanfo ye gina we so na nwumre yi nsemo e bobo no de besom no de mo siase ni asore ama kofori ene na pamfo ede eye asem mpedi padwumadi aba betom so bisanfo ansa na ye beko no yemfa eyisie enkai boi entumanim we eye na wochida we eye na wochida na eye yamame Dickness Faustina Mensa na dodo no a efene se Mama Faustia na oye spare parts dealer ewo swame opposite post office wono a ebusafo yamame eye nimfoni ena eda ye TV si mame akanchine gbo front man tintimu na odonfo eye adomo a eye yawada ebei October bosome ne da etoso enum ena yedi mame na wotweda mame Faustina Mensa mame Dickness Faustina Mensa do na friend say Mama Fausti unyamfie no edunum ensia 56 years na yakopon ya adomo a kronoma bo ahia otumfo last stop hono mu a ena yawada ebei October bosome de toso enum mame na wotweda no ye de ehihye so ehyasia no pa no nsia edikusi anwumre no nsia ewi enye yie na wotweda ntiaja ono anko beba na ma yie ba ye yesusu no akwakoye nkuja busua se adekese na ato omoni no no tonsa afre Ghana tonsa afre wiase tonsa afre asanteman se ye mebo awurumwan na adekese a ato omoni no ye mo awunum na wo mo enyi habsia fo kase no wasi medende yabo amalebi aboga kosua somwa ene chinchim fidie ne de ma me ya Grace ene de court TV ne so kokua buzi ene mrantere ma ba one mo Sompa FM newsroom and the time achira ebi a wo bia na nwumre yetimi ba ye eba besomo ya samofo penny ene yewura asante yeboa Benedict adamase amamumuni tie ne hwa enyado